Asikubingelele mbukalani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwenqikithi. Uhlelo la sisuke sithi ake sibonisane nje siyimndeni emakhaya. Siqalekele isikhathi sobusika bakithi umkhuhlane usuqalile usongenile. Kodwa ngeke simise umkhuhlane ngoba kunezinto ezibaluleke kakhulu ekufanele siyithinte namhlanje sithi ukudlula kuzo ezithinte nje umndeni. Uyazi ukuthi mbukalani KZN TV abantu mabehleli beganene uyayitshela ukuthi hayi mase khamba iminyaka sekukuningi okuhamba kahle nokuthi izinto seyilungisekile kodwa siyathola ukuthi mukhulu umonakalo wenzakalayo abantu mabeqala u50 years kuyaphambili 0357898855 nokuthula email1kzntv.co.za Kunjalo mbona KZN TV angihambi ngedwa ngihamba naye uBhuxolana kuyena okade ngixoxela namhlanje ngenxa yokuthi uBhuxolana uhlala enza ama counseling unabantu abahlale befika kuyena bezokhuluma uBhuxolana uthi akuhambi kahle emshadweni yethu sibancane kulungile ke lokho uBhuxolana niyadila nakho kodwa manje nanka amakhehla nogogo abadala beqala uhlupho sebebadala asikubingelele sikwamukela ohlelweni kubingelele sesinokuthula mbingelele nababukeli be1 KZN TV emakhaya ngamakhaya Kuyintokozo Bhuxolana ukuthi siphinde sibuye sizokhuluma nawe ngiyazi ukuthi sikhulume kakhulu ngeindaba zemshado namhlanje sisabuya nawo umshado kodwa sesibuya nenkinga entsha Bhuxolana besingayazi thina ukuthi khona sihlaselwe izinkinga ezintsha sesinokuthula ngempela uyabona ihlahla mangabe sesisidala asiniselwe kuye kulindela ukuthi nje sekuyavunwa kusona hayi ukuthi kusaniselwe siyamangala mase kukhona izihlahla ezindala ezifuna ukuthi sizoyinisela uyabona ukuthi sesinenkinga kakhulu sithola manje abantu abadala sebeqala ukuhlupha angazi noma uhlobo lokudla odliwayo yini abantu abadala uthi lapho usuthi useqedile usumncoma uthi hayi umkhulu esesisingayobuza kuye masine inkinga logogo singayobuza kuye uthi hayibo nanti ikhehla liqala phansi lijethi liyinsizwa lapha nina nithemba ukuthi maniba nezingxaki emshadweni nizobuza ukuthi mkhulu wafika kanjani lapha kuhambeka kanjani uthi ikhehla lona manje selingemva kwakho wena osuphambili uthi manje kufuna wena usuke uyoluleka ikhehla ayisizokhuza amakhehla nogogo ukuthi bakwethu mase ufike esigabeni sekubizwa nje ngogogo noma sokubizwa ngomkhulu ayikho into ekunika isidingo sokuthi ukwazi ukuthuya uyeshela ufuna uqonywa ungafelwe imfazi ungafelwe imfazi nje ufanele uhlale nalo nkosikazi wakho thanda yena lungisa yonke isimo ufuna usilungisa sokwakha isakhe kulonkosikazi ohlezi naye hayi kuthiwa wena usaqala phansi ukhuluma indaba zokuthi uqonyiwe futhi ucabanga ukugana uyini oyiganwa ngemali yempesheni ivelele imali ingeneli ngisho ukudla ayikho iglosa yale mali leyana wena usacabanga ukuthi kuleyo mali ungakhipha umshado futhi into ehlupha kakhulu ngalamakhehla nazi izalukazi oba ikhona nazo ecabanga ukuthi ingathandana nezingane ezincane kodwa nje into ehlupha kakhulu ngabantu abadala mabe funa ukungena othandweni abafuna ukungena nontanga yabo bafuna ukungena nabantu abangemuva kwabo ingane ezincane mfuna ukukutshela ukuthi lapha ekhaya mangabe ingane encane ithi yakuthanda umkhulu idlala ngawe iphunga lomuntu omdala linuki kahle enganeni akaze nje kunukelane kahle leyo nto le isuka idlala ngakhona into ingane esuka iyibona umuntu ongemuva wakho nje oyingane kuwe ongathi baba kuwe khona into asuke ibona kuwena umethu uyakuthanda hayi ukuthi usuke ethanda wena akathandeki umuntu ongangobaba wakho akathandeki umuntu ongangoma wakho khona lento asuke ibona futhi mase ayitholile nizoxabana mawusolokhu umlandela esetholele yona ingakho ke ngithi omkhulu nogogo abakhuzeke kulento abaphume endabeni zokuthandana futhi khona lapho uthi bathandana nezingane ezincane uma efuna ukuthi ngempela sibone ukuthi ungenwe emathandweni akacingisala ukaze singangayi simbone cha lo mkhulu nothando bo usababona ontanga yabo noma sekunjena siyombona lapha hayi ukuthi umuntu ethu unothando eshi umuntu ongangengane yakhe endala sengiyakuzwa Bhuxolana mawuthi iya frustrate lento ikakhulukazi kinina okuyinina enithi nifuna ukwakha imishado eqhubekile phambili ayiluleke kwimishado because ugogo mayisefika ngempela ezothi nanga umkhulu esengihluphile usethi usezodayisa umuzi usesikhipha nezingane usethi wena thini kuwe ngithini mina kumkhulu ngithini kuwe lapho wemkhulu ilo mbuzo njengobuzayo ukuthi leminyaka onayo ka60 years leminyaka enayo ka70 years uthi angifike ngithini kuwena ngophela lapha na mangizokhuza umfana
nginendlela yokukhuza indoda esencane ukuthi cha mne wethu akwenziwa kanje nansi indlela yokwenza angithi into ebuye bahlasele abantu abano 60 years and 70 years uma bejola bengena emjolweni emisha ba behavior kwama teenage sure ngathi iminyaka yabo vese isuke isibabuyisela back ba behavior kwama teenage lapha ebona emhlabeni vele ngaboni lutho ubona ukuthi yazi teenage nje maniqoma noma niqonywa libona lo muntu kuyena obalekile kunawo wonke umuntu manje ke umuntu omdala ona 60 umeke waqonywa inqondo yakhe iveli benjalo ubona ikhehla seligunda isishiko uthi na imhlola yethu nami umkhulu uyayibona inwe lithinjani kodwa usegundile okhuza naye impela uyabona ukuthi lo mkhulu ngabe uyitshela ukuthi ubani ngoba ayikho into ethi gunda isishiko nje usuyikhehla gunda imbungculu ususayile zonke lezo nwele umdala yeke ukwenza lezi zitayela zeingane ngoba ngelilanga sohlana na usulokhuzile lapho ujinjile ekhanda ngoba umdala manje inqondo ithi umncane usama ukukhava laba abantu oqomene nabo abangemva kwakho ibalulekile nje indaba ukuthi umukele isigaba osukusona bathi kodwa ke Bhuxolana okubaleke kakhulu ngiyawuzwa ukuthi uyakhuza okubaleke kakhulu ukuthi ayingabhidleki imizi isina nabazukulu hawu ngoba ngisho nje futhi ibhidleka ngempela ngoba mina ugogo mangitshela angazi leli khehla ngizofika ngithini nami ngicina sekufanele mbaleke manje ngibalekele nalo gogo ngoba angazi leli khehla ngizofika ngithini ngoba inkinga ukukhuluma ngoba ngimncane mangikhuluma nekhehla elidala ndikhuza ukuthi lento ayenziwe okokuqala nje mase ngikhuza uthotaliswa ngitshela umkhulu phela uwevese obhedile ngaqala ukutshela ikhehla elidala ukuthi libhedile sengilahlelwa zibusiso ngoba lo muntu uyena ufana ukutshela mina ngempetho kahle yonke into eyenziwa umuntu omdala ibukeka njengento enhle uyabona izingane lezi ingane ezikhulayo uma kubhedo oyise kubhedo omkhulu bazo babona izinto eziright bese kwenzeka umonakalo omkhulu esingakwazi ukulungisa njengoba kukhuzwa ne GBV iGBV ubuye ungakwazi ukuyikhuza uyithi uyayikhuza ayinqamuki ngoba inkinga lezi ingane ezikhule ngayo lento zazayibona ukuthi iyona impilo unkosikazi mawufuna ukumthulisa umsindo uthuliswa ngempama zasi lokho nje manje le ngane akwazi ukuyigoba manje isagobeki yazi ukuthi iyona impilo ngoba lento ibuke kubabuwayo iyayibona kumkhulu wayo ibona ukuthi right nayo mangabe iyenza ngalolu hlobo sizokhuza nje abantu abadala uthi hayi bakwethu hayi makhehla hayi bogogo macontact hlaselayo hayi ake nisothe man ake nisothe nje ngoba sizoxoxa nezinsizwa ezincane masibuya emshadweni yethu ukuthi kuhamba kanjani kodwa nje nampa abantu besithi besicela ukudlulisa ngoba sifuna ukukhuluma nani ngesikhulume nani hour lonke nibadala kangaka kufanele nikhulume nani sithembe baswile makuthiwa uzwa nje umkhulu lapha ekhaya hayi ngompela sazi ukuthi uqonda ukuthini kodwa nje ngampela fanele belalela abantu abadala abayiyeke le anti iyasikhuba sesiyibone kakhulu Bhuxolane lento okhuluma ngayo umuntu ethe semdala ashisa likwazi sakhe ekhaya agijime nezingane ezincane uma segula mina ngeke ngize ngiphiphe ikhehla kofanele libuyelela la qhamuka khona ngeke phela khongane ezophiphana nekhaya ngoba ngisho isuka ibekezele kwakhona nje uthi ingane imbathe nawe ibekezele iphunga lomuntu omdala enganena limnandi inkulu into esuke ifunwa ile ngane kuwe umuntu wamdala kuye nje ngempela iphunga lakho alimnandi akwazi nje umbatha nobaba wakho bese uthi kumnandi lutho alikaze linuke kahle ikhehla alikaze sinuke kahle isalukazi noma sinuka kahle ekhehleni esalukazi yebo umuntu unukela kahle untanga yakhe ngoba iphunga labo liyinto awukwazi nje ukunukela kahle ingane encane lutho ingakho nje ingane ngisho ekhaya ayihlali lapho kuhlala khona abantu abadala bahlala lapha esayidini lapho izingane zine side labo ngoba kubalekelwa lento ukuthi kosuke ungezwanwa kahle ngoba lo uzosuka esiphunga lalo abahlali nje beqhelelane kusetshenziswa amasu ukuxhumana nokwenza ezinye izinto Bhuxolane ngiyayithanda lento ekhuluma but angafuni sishiye ngenxa yokuthi mukhulu umonakalo owenziwe abantu abasuke sebebadala bebenza kubantu abasuke beshade nabo but asikwazi ukukhuluma ngakho ngenxa ukuthi omunye usuke sethi vele sengimdala njengoba umkhulu wakhe ehlupha ngizophuma ngiyephi ngizoba yihlazo nasekhaya mangathiwa ngiphuma sengihlala eminyaka ey'qedi la ekhaya ugogo aseyitolo mhlawumbe Mbukolani KZN TV seyitolo siyabuya
Asiphinde sikwamukele bukalani KZN TV sabukele hlelo lengihle nawo Bhuxolani namhlanje sizolungisa lapha emshadweni bakithi ukuthi akungonakali sikhona Bhuxolani ngiyayizwa ke le osuyikhulume ukuthi cha abantu abadala ake umuntu acinga untanga wakhe yes makuthi userious ngempela ngokuthi usafuna ukuqonda yes ngezizathu lezo yishoyo zokuthi ingane ize ngezinye inhloso kuwena bathi bese mhlawumbe angifuni ukuthi kube khona la sithinta khona kabuhlungu kwabanye bese kuhlala kabi but kukhona abanye abasuke befisa isithembu yes uma unkosikazi wakhe mhlawumbe seno 50 years bese bona ukuthi hayi umama usemdala kunezidingo angasakwazi ukuyifeza la ekhaya bese thatha isinqumo sokuthi ake ngithathe noma una 20 osakwazi ukupiringana kahle ozokwenza kangcono kunomama wala ekhaya if usikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo Bhuxolani asizukonela yini abanesifiso sesithembu hayi lokho sisinokuthula kuyinto exoxwayo nalapho babukele emakhaya into exoxwayo leyo nefamily yakho uyaxoxa no mama wasekhaya ukuthi hayi sengicabanga ukuthola umuntu ozokusiza kwakuvele ukuxoxwa lokho abanye babeze kulandwe ingane kaBhuti wakhe uyayizwa lento engishoyo wena kubuza uthi mase ubonda sengihlalile impela ngiyayibona nami ukuthi hayi ezinye idingo zala ekhaya sakwazi ukuyifezekisa bese kuba wena futhi okhomba kweyinkathi ingane kaBhuti wakho kube yona ezongisiza la ukuthi ekhaya hayi lengane kaBhuti mina mbona ngoba nakho sengimbonile hayi ukathi umhlaba awumvumi kwalezi zinto zemgano masibala iminyaka ngoba kwakubukwa phela intombazana ukuthi awafika ku 24 years ingekho into ekhulunywayo umgano ukuthi asikubala kubantu abahlulekile hayi seqala ukuhluleka sekufuna acingelwe noma ubani ongamthatha ngoba umuntu phela vese impilo ithi intombazane nje ayiqale la ko 18 years ukuhlushwahlushwe manje kube nabantu abazohlupha la ekhaya abazomemeza siqinisele 20 siqinisele 21 siqinisele zithi 23 uthi sengumukela nombani manje ofikayo kakusakhethi uantike wayebheka kanjalo ethi ingane kaBhuti iyona ngicabanga ukuthi izongisiza la ekhaya kube into exoxwayo le yesithembu ukuthi nazi isithembu ke manje siyasakha sizosakha ngale ngane kaBhuti ivese le ngane kaBhuti inenkinga isaba uanti la ekhaya ayizili ukuzokwenza isinoma kanjani ayi mangabe sakhiwa ke ngengane futhi mhlambe yangaphandle umuntu wesifazane obizwa ngengane ebuthothi umncane kodwa kube umuntu wangaphandle kodwa kube into exoxiwe ozofike kwazi ukuxhumana nomama ngoba kwakhiwa isithembu hayi umuntu ohlupha ntaze ehluphe ntazi awukwazi ke futhi ukuthula busuna 60 years wena ngoba sikhuzoba abanye usuna 60 years busuzosungula indaba ukuthi ufuna ukuganwa uganwa unkosikazi ona 20 years noma ona 30 years sesiyakubuka ke lapho ukuthi ayi noma ngabe kuthiwa ubunesithembu lento yesithembu phela iyashesha ukukhulumeka ke sithi nje mhlambe la ko 50 years singalinda ethi khona indoda ethi ifuna ukulamanisa unkosikazi 40 years 50 years kodwa sikwazi ku 60 years ukuthi usakhuluma leyo nto ungayikhuluma emakade uyiqalile sithi ubonile ukuthi uthe una 40 walamanisa una 50 walamanisa mhlambe ke sithi ngeke sisakwazi ukuyikhuluma mase na assistant usalama uyalamanisa awukwazi ukuthula emva kweminyaka sekuna assist uhola impatient usiqala ukukhuluma indaba yesithembu yilapho esikubuka khona hayi no uyaphazamiseka sibuka ukuthi hayi no khona ukuphazamiseka okufikayo kuwena ngoba siyibuka ingasekho normally wena usuyagadwa wena kokuqala umuntu onasist siqala ukumgada ngoba izifo zoguga iqala umuntu ena 40 mawusuna assist sibona sekungathi sekuwesa kusekikho ngoba awukwazi ukukhuluma into ongazi uyikhuluma yonke leminyaka uzoyikhuluma manje sesiyabuthi awunenkinga ukwazi ukuthi ucabanga isithembu manje futhi leso sithembu phela fanele usixoxe kakhulu nomama wasendlini ngoba lo nkosikazi omncane ofikayo ongasilutho ngawe fanele xoxelwe yilo amfundisi ukuthi wena uphila yipi impilo ukuze lo mncane angahlukumezeki naye nalo mdala angahlukumezeki ngenxa ukuthi manje thatha idingo zonke mhlambe seyiphushelwa kuwena ngenxa ukuthi kubuke nawe uunderstand uyancenga ukuthi hlala lapha ngoba umunderstand lo mkhulu kanti mangabe behlangene amakhosikazi muganwa nje isithembu esiqondile
uyatshelwa lo mdala ukuthi uyazazela futhi ngale kokutshela ukuthi ngoba phela eganwa lo fanele etshelwe imini ukuthi la ekhaya kuphilwa kanjani. Kodwa manje lesithembu sokwebhuza nje umuntu abe ufansi nje umuntu emdala ena 60 years 70 years ube ufansi sizokhuza leyo nto leyo. Asikhuzi ithembu bakwethu ngiyaxolisa kakhulu mawukhona umuntu ocabanga ukuthi sikhuza isithembu kodwa nje ukuba ufansi usuqonyiwe uqonywana. Enye into Bhuxolani sike sathi ukuyithinta ileyo ukuthi mhlambe abaqaphele nabo obaba laba abadala ukuthi phela izingane ezincane ezithanda nama-iPhone. Akungalanjwa ke la ekhaya ngenxa yokuthi wena unesidingo sokuthi unikeze ingane i-iPhone. Ilokho nje ithanda lezi ingane ezithanda ama-iPhone mase ibona ukuthi imali kahle ziyabathatha labo omkhulu ziye nabo emafletini kushintshwe indawo zokuhlala umese gula imoshela uphindiselwa kulowo wagogo lo ya owayekade emshilo yabona nje gcina leli khehla umphakathi usublema lo gogo ngoba lo gogo mase libuya leli khehla nakasenalo uthando lwalo nalo iphunga lalada aligcina mase libuya selimnukela kakhulu ke manje naye lo gogo ugcina manje leli lo gogo sekuyena osemubi kuthiwa akayinaki indoda ngoba akuhlaleki naye ugcina ugogo ethi hayi ngizombeka ulungile phela umuzi wakhe ehlale lapha ugogo naye ehlale lapha kule yandlu linuke lodwa lapha ikhehla ugogo ehlalele ngapha mabefika abantu bablame ugogo manje bomndeni ukuthi awu ubhuti lapha na ubaba lapha na umkhulu ugogo nje usevele wamiyeka cha ugogo lento ayenza kanti nabazi ukuthi leli khehla limhlukumeze kangakanani lo gogo ngoba uqonywa nje kwalo umhlukumeze kakhulu emva kweminyaka engako abantu abangamhlukumezeki maqonya umuntu kuthiwa uqonyiwe uyabona nje abantu abangangani sisinokuthula mayiqonya indoda yakho inhliziyo yakhe iseready ukumelana naleyo futhi usheshe uyazi ukuthi indoda yamthanda isithembu uhlukumezeka usifuna isithembu kodwa ufika ko 50 years uqala ukujwayela ukuthi hayi uyasithanda bakwethu lokho asiqale esifuna na 30 nje ekhuluma indaba yesithembu uyasithanda angehlisa umoya mamfuna ukuhlala nawe uyasithanda ngoba uyayibona into akade eqalile ukuyikhuluma hayi umuntu othula bese vuka nesithembu enassist sivuka phi leso sithembu akikho ukuthi konke wrong ekhanda siyacinga nje ukuthi isiqhamuka phi ngoba kwazi usikhulume savuka manje imali ke ayingadliwa ngaphandle ngoba iyoxaka ngisho njalo ngithi uku-investor endaweni ongayitholi kahle ngeke uzuyithola iprofit kuleyo ndawo. Ayi Bhuxolani and iyangithinta le oyikhulumayo yokuthi ekugcineni kosuku mayisehambile nalezi ingane ezincane ingane encane ngeke ize limele ikhehla maseligula sekufanele lithathe libuyisele kulonkosikazi. Okunye Bhuxolani engifuna ukukuveza ukuthi nabantu besifazane noma ngabe sebegugile nabo basenayo inhliziyo nabo basabuza ubuhlungu asingathathi ngathi hayi ngoba usomdala hayi shuthi seku right awusezwa ubuhlungu indoda isingahamba ingabuyi kuphela inyanga. Mina ngangabona uyabona ngithi uNkulunkulu wangisiza kakhulu ukuthi amehla amalokho evulekile nje ngangabona mina indaba yokuhlala kwabantu abadala ukuthi ugogo uhlala kwenye indlu umkhulu uhlala kwenye indlu ekhaya uma ubuka ukuhlala kwabo uzuyitshethi laba bantu sebexabene lokhu ongeke kusalungiseka abasathandani kanti bayathandana sekuyindlela yokuphila kwabo nje iminyaka ithi wena hlala ngapha mina ngihlale ngapha ngibona lo munye umeshona lo munye ukuthi ha uciphiza inyembezi siyona lo nkosikazi uthi akazi ukuthi useyoba yini chawo kanti behlala lapha nje ube owakhe ngempela ibe kuyimpilo ebabeke lapho kodwa kungekho omunye owenze okubhedayo komunye bathandana benjalo. Uma kwathiwa leli khehla elihlezi lapha ugogo engabona intombi siyongena lapha yavuka le nto kagogo uthi hey indoda yami ke le uyalwa impela efuna ukulwa yize ngoba ngihleka lento ngangiyibuka live ukuthi awu ugogo uyalwa nomkhulu kodwa abahlali futhi indawo kodwa umlwela ukuthi ubonakala ngathi khona isalukazi esinye asesithanda kwakuyileyo mahlaya ke sasiwabuka umkhulu esekunesalukazi esinye mhlambe sifelwe indoda ugogo egada uthi akasondeli ke nje kuleso salukazi ngoba uyambona ukuthi useyafuna kodwa kuyinto ehlekisayo ngoba kwakwenzeka umuntu omdala ubone omunye umuntu omdala ukuthi engaba imbangi yakhe akagadile ingane ugade omunye umuntu omdala kwakuhlekwa nje ubona ukuthi nalo noma engaqomana sekuyinto engayindawo nje hayi lokuthi umuntu athathwe ingane engangezingane zakhe ethi yena usethola intombi ayikho into enjalo.
Asiyidolo mbukalani KZN TV hlena ubhuxana waMpungazi sikhuluma ngayo imshado ukuthi namhlanje sikhuluma ngale yama senior citizen siyayidolo siyabuya Asibene sokumngela mbukalani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi ngiphinde ngixolise bakithi uyazi ukuthi njengoba ngena ubusika umkhuhlane usuthe bhe kodwa ke bekuphoqa ukuthi namhlanje siphinde sihlangane njengoba kuyisonto sizothi silungiseni imindeni nakho konakala bhuxolani ngeke sihlaliswe umkhuhlane ziningi izifanele siyixoxe izikabe ngeke ukhula phela fanele usheshise ushona usuqedile manje uzohlala uyoshona nezinto zabantu ilethe into zabantu busu uhambake bhuxolani imshado ihlaselekile yes iyeke le eyomkhulu ngoba mhlambe suke sekugana nokudlala kodwa ubungozi silokushilo sithi ubukhona ubungozi imagine umkhulu eselethela ugogo omdala esemlethela ingculaza eyithatha ingane encane ugogo useyagula ke manje la ekhaya ngenxa yokuthi usephethwe isifo abengayitshela ukuthi siyomfica ngenxa yokungayiphathi kahle kamkhulu la ekhaya yes izinto lezo esizoyi ngoba sesikhuzile nje komkhulu sikhuze ngempela kodwa manje ngoba sithi sifuna ukubuyela kule gengeke esithi ishadile obaba ke manje ngoba indaba yokuxoxa ngomkhulu yitho baba manje siphazamiswa amakhehla ngabe sikhuluma indaba zethu njengabantu umzana balesi sikhathi obaba manje sesixoxa ngomkhulu ngaba sisakhulumi ngabo ngoba ibona fanele basilekelela bathu insimbi lo linsimbi sibe sithemba ukuthi omkhulu la singasaboni kahle khona ibona fanele besiqondise baputshuka kanjani sesibuyela ke manje kontanga yethu sishona emuva kubafowethu nje abancane abathatha isinqumo sokugana isinqumo esihle kakhulu kodwa ingozi khona ukuthi abantu besifazane abashada nabo abakutholanga ukuhlala nabantu abawomama uyabona ukushada intombazane ehlala nabangani bayo engahlali nomama leyo ntombazane usukwazi ukuthi awushadi yena umfazi isazokuhlupha ukuyithathwise ekufazini ngoba ukufazi umuntu ukuthola kubafazi akakutholi einganeni ezilingana naye kanjalo futhi into esikhathaza kakhulu ukushada kwabafana abangahlali namadoda abahlala nabafana abangangabo bekhulume inonsense yobufana kodwa futhi bebe sebesigabeni semshado uthothi umuntu uvunwa imali eyohamba yolobola afunwe imali ashade kodwa ingqondo yakhe akakabi indoda ngoba umuntu oyindoda uyazi ukuthi izinto zenziwa kanjani asisho ukuthi amadoda izinto awazenzi kodwa ayazi ukuthi zenziwa kanjani amadoda ayaphuza utshwala kodwa amadoda ayaphuza utshwala njengabafana kunomehluko ukuphuza kwendoda utshwala nokuphuza komfana umfana mephuza utshwala ukuphuza ngendlela yobufana uphuza kuze kuse futhi ukuphuzela eintabeni kuyisimanga nje ukufica indoda ethaveni indoda enomusa ubuzoshawa ubani mawuphuza kwakho yini ekufaka ethaveni uziyodansa udansa kanjani ethaveni ngoba indoda iphuza kwayo ngoba vese ngeke kusashawa umuntu into ehambisa abafana ethaveni ukuthi kubo ubazalwa bafundisa phuzwe emsini kayise bese ethi umfana kayi ke ikhona indawo evulekile ekahle yokuphuza ongabuzwana khona over 18 years nje akubuzwa ukuthi ubuyela nini ekhaya lapha bakujabulisa lapha bathokozela ukuthi uhlezi manje indoda masiphuma nayo isiyolandela abafana lapha ethaveni ikuthiwani ngaleyo ndoda leyo ubukade ungahlali ngani nama emadoda ubuza ukuthi kuphuzwa kanjani masuyindoda ngoba fanele yonke leyo nto ixoxwe ngoba umuntu mengena emshadweni engaxoxelwe leyo nto ugcine engazi ukuthi ngoba ethanda utshwala nje mase indoda uphuza kanjani inkinga ke hayi ukuthi inkinga bhoxolana ubeka kahle impela ngenxa yokuthi uma engahlalanga namadoda adodisile amtshela ukuthi cha mawusuyindoda njoba uphuza sesho ukuthi yeke kodwa yazi ukuthi mawusungena lapha akunqamuka ngesikhathi esiwukuthi ngenxa ukuthi wena umvikeli kulo wamndeni fanele uyovikela umndeni wakhe ekhaya futhi asikho isikhathi phela indoda eyomvikeli ngaso ngoba ngilapha nje nginovalo indoda ihlezi inovalo nje ibeka indlebe
ekhaya la noma bikude kangakanani ngoba sikho isikhathi indoda engekumvikeli ngaso. Indoda ayisemsindweni ijabulela ukuba semsindweni omkhulu lapho ezoringa ifoni ungayiswa ifoni ukuthi iyakhala ngoba incingo ziyaringa mangibhizi ngiyakwazi ukuyisipha kodwa makuringa ucingo lwasekhaya ingakho engixoxe nonkosikazi mangiye emsebenzini ungafoni nje makungekho into ephuthumayo ungifonele kuphela makufuna umuntu ungafoni nje inhlobo ngoba sengiphuma manje ngiye emsebenzini ngoba vese ngisho bekuthiwa bengiphethe uhlelo noma bekuthiwa bengenza yiphi into kwangena ucingo lasekhaya fanele ngicime leyo mic ngithi hayi ake ningilinda kancane ngifuna ukuyoza sekonakaleni ekhaya mayizothi umuntu becela ngumfakele airtime esho ngaleso sikhathi uyabona kube ngathi manje ngiyindoda enolaka kanti ucele isiphi lesikhathi ocela ngasi airtime isiphi lesikhathi lesi ngoba ngiphume kuwe ngasho ngiyemsebenzini angithintwa mase ngilapha phandle makukho sekuthiwa kufa umuntu ngithintela ukushona komuntu mina na ingane siwile la igcekeni bese kwalolo hlelo ngashiya phansi nemali yakho ngubisele ngoba sekukhulunywe ngokuthi ingane manje ke indoda ehlala etavern kulo wamsindo ongakana obhlungu dlula obhlungu umakhelwane wakhona wena ophakathi ke uyindoda ebheka umusi kunjani. Ingakho ke sithi kuningi ke sifuna ukuxoxa namadoda ngoba kuseza uJuly nje ngoba sihlela ukuthi ngoJuly sifuna sihlale amadoda sibuyeni manje iphelile iCovid ke sizohlala phansi namadoda xoxa ukuthi hayibo asingenza izinto ngalolu hlobo nansi indlela yokwenza iyayivela ikhona amadoda aqala namhlanje uqonyo cha kudala uqonyo kwamadoda bakwethu kudala ufuna wasi ngoba ushadile kwazi lokho kudala uqonyo wamadoda kuphela indoda eganiwe inendlela eyenza ngayo izinto ngoba iganiwe. Buxola ngiyaxolisa angifuni ukuthi uzodlulela ngifuna ukubuyela emuva. Ukhuluma indaba yokuthi indoda nje mayisithi 40-50 ayikwazi ukuyohlala etavern iseganiwe inomndeni osekhaya. Lalela ke Buxola ukuthi bathini. Bathi khona okubaxoshayo ekhaya esikwenzayo thina njengamakhosikazi okubenza ukuthi baphume bencamela ukuyohlala etavern kuze kuse kunjalo sikhuzile ingakho umbona ngisiba leyo siwakhuzile kakhulu amakhosikazi uyazi sike sakhuluma nakwazi ngathi sengicheme namadoda andivese ngicheme nawo kodwa siwakhuzile kakhulu amakhosikazi ukuthi awenzeke njani enze ngoba eminye yemsindo ozuswe ngathi kunomsindo ekhaya obangwa omama kwesinye isikhathi imsindo yakho edalwe wena ubungawenza la ekhaya ukuthi kube nomsindo omnandi vese ikhaya nje nonkosikazi nendoda fanele libe nawo umsindo kodwa umsindo indoda ayiwenza ukuthi kube umsindo omnandi ihlezi ikulwela ukuthi awube khona umsindo la ekhaya kodwa ube mnandi nomama ekujabulethe indoda yakhe ibe khona la ekhaya ngoba vese umsindo owenzeka la ekhaya nje kubanga izinto ezinhle la ekhaya ukuthi ayiqhubeke iyona into exoxwayo kakhulu makuplanwa njalo kuhleze kunelokhuza kuneprogram entsha mangabe idlula lenentsha kuze kube nento ukuthi noma kungabe kunesimo singaboni ngasolinye kube nento ehlanganisayo ukuthi hayibo asibuyeni ngoba kunento esihlela hleze ehlela izinto ezinhle kodwa uma sekunonkosikazi onomsindo omubi asiulalele phela ukulale kubalekile nawe indoda ungasheshi ubaleke uyethaveni awulalele ukuthi uzowani uzube mbi nje owani ngoba uyathola isimanga masulalele ethi umsindo wami lo yimi lona kahle ukube bemfele ngayenzanga le yanto nomsindo awukho ungawubalekeli ke lo msindo ulinde uzuphele ukhona ngoba mawubalekele uzobuya ufica usekhona uphinde ubaleke uyobuya ufica sekogcina kuyikhaya lomsindo ngoba uyabaleka inkinga ngoba ngithi ungadodiswa ukuthi uunderstand ukuthi mawugana into yokuqala nje mawugana uyindoda awukwazi ukuthi akuthanda ukukhuluma indoda ayifuneki indoda ethi yona ayikuthanda ukukhuluma iganiwe ushuthi uyabona ushade ngorong ngoba khathi unkosikazi ngena ngestep nje kuba nomsindo nje omama bathi ukhuluma lokuyakwetshela ukuthi wena umsindo lo sayi even imoto emlethile ingakafiki kuyazwakala yes umakoti lozoqhamuka nga imoto yakho inomsindo
awukwazi ukuthi wena umsinda uthandi kubo kwa wena usuyumnikazi wakho. Asiyitolo phoxolani mbona KZN TV siyitolo siyabuya. Asibona sikumukela mbona KZN TV sabukela uhlelo lenqikithi hlena ubhuxolana kaMpungose namhlanje bakithi sixolisile umkhohlane usibambile kodwa ke siyaqhubeka siyaphambili ngenxa yokuthi fanele kwakhiwe umndeni. Fanele sihlale kahle emakhaya la sihleli khona. Obaba fanele beqoqeke, omama fanele beqoqeke. Ngiyazi ukuthi sikhulume kakhulu namhlanje nabantu besilisa ngenxa ukuthi ibona bayizinhloko zamakhaya. Siyazi umgogodla umama ukuthi isikhathi esiningi uyaye ubekezele ngisho enhluphekweni awubamba umuzi ngisho babengekho. Kodwa sesinesifiso sokuthi asisuke manje kule mfundiso yokuthi umama akabamba umuzi ongekho. Ake sikhulume namadoda ukuthi ake sakhe ndawonye lemizi ukuze nezingane ezizophuma la ekhaya ziyokwakha imizi esile. Yebo, ilonto nje namhlanje sesigcile kuyona kakhulu ukuthi cha indoda mayiganwa ayikwazi ukuthi ibekezelele ukukhuluma ilalele emakhuluma ingafuni ukukhuluma ilalele kodwa ukukhuluma ngoba into ezokwenza wakhe lo muzi ukulalela ukukhuluma kwabantu mayikhuluma nje umlalelo noma ungenze ngathi awumzwanga kodwa usuzwile leyo nto ubusuyocabanga ukuthi lento uzoyenza kanjani ngoba umuyindoda kufanele hlezi unento ezintsha ocabanga ukuthi bese khale kanje ufuna lento ngiqhamuke nayo noma ngaqhamuka nayo siyisurprise kodwa yona ngiyangizwe kuye mhlawumbe ngimnika yona uyokhohlwa nokuthi uyena wayefunile kodwa asilalela ukukhuluma uma uganwa iba ready ukuthi nje ukukhuluma kuzoba into yakhe endlebeni ngoba ngichazela ukuthi umakoti uswakala esakude ngehuthi ukuthi nanku umsindo usekhaya nanku umsindo bekikizela abala ekhaya bejabule nanku umsindo uzongena ekhaya mase eshadile ndoda kubekezelele lokhu ukukhuluma ukulalela ma ebusuku uzokuvusa usulele kuthiwa ubesicela kancane uvuke sikhuluma awu ungabe indoda engathi kuyenqena leyo nto oba abantu emhlabeni baphili opposite bayiphili opposite abantu uma wena uyinqena lento yokukhuluma umkakho kuvele engafuni ngempela ukuthula ke ethi angithuli ngempela uyabona ke ngeke ke ngisekuthule mina ngeke ngithule into inkinga usekubamba into akuthanda ukukhuluma kanti uma kwathi nje awuvuke sikhuluma ntawu washentshwe it's in topic qala ngikade amanda nje lapho uyaqala ukumnqoba nje kodwa kunye soxoxa sesixoxa sodwa bengasiza kodwa nje khona usumqedile abantu awushentshwe naye sixoxe mama asixoxe umlalelo aqede ethi unjani mama usuqedile aseqedile manje siphuma kanjani le manje mubuka ke mama sesenjani yonke into vele inikede yakho wena phela mina ngibuka ngasi lutho hayi angithi manje ifoni yakho usungene nasemafonini usemafonini futhi mama hey hayi mase uliyoda usuthi cha ke egcineni usunama solution nezinqumo ukuthi cha mina umuntu okhaliswa ifoni mawuthi mama ngempela lesikhalo sakho nesililo leso sikhalayo sento ibone efonini ubani obona into efonini uwe ubani okusefonini uwe ubani ofanele ukukhuluma le ndaba manje yasefonini ikhulume wena eyakho mina izinto engikhuluma izinto lezinto practical ukubona indoda nansi isigaxa sento esenzile wena nkosikazi yazosiletha la egcekeni kwakho awukwazi ukulokhu ulandela ukopolota umuntu uqiniso bomuntu ngayichaza lento ngathi mawushada nje ungena ngestep noma abumfundisi noma abubani mawushada umuntu ophilayo ubokwazi ushada isoni akekho umuntu ophilayo oyingelosi isoni lesi noma ungena step uhlehla yazi ukuthi isoni lesishada understand ukuthi uzoyithola ungeke lokhu ulandela ukona kwakhe awucinga izinto ezinhle ezenziwa upartner wakho unamathele kuzona bese uneleseka futhi izona bese ungalokhu ke upetulule ezinye izinto uthi ngiyabona ungithengele iPhone ngiyabona ukwenzile ukuthi ngiyabona ukwenzile ukuthi ngiyabona yinenye ufune lento ongayinikwanga engekho right ngoba uzosithola lesisona ukuthi si weak umuntu nomuntu une weakness khona into aweak ngayo ngoba ushade naye nje mawulokhu ulandela lezo zinto lezo
vese umshadweni ngeke uze ulast ayilast imshado yabantu abalandelanayo ukuthi ikuphi lapho weak khona nyoze ngubambe lapho weak khona si weak mina ke nje oba ngikholwa ke ngihlupha kakhulu umuntu okholwayo uyahlupha uma ekholwa ngempela kuyenzeka kube yisoni kodwa ukholwe ngempela mina uma ungifake emaphutheni ngiyavuma ngihlupha ngokuvuma nje itopic fanele phele mase ngivumile sengivumile ngiyaxolisa into ingozi ngayo ngiyavuma ngiyaxolisa ipheleke phela le ndaba sengivumile nje sefake kwenza wena fangahambe hayi mawuhamba phela ichoice yakho ke leyo mina ngoba ngishadile ngiyichoice yami ukuvimba umnyango ukuthi umakazi yande engayindaba ufuna umuntu ohleli la endlini ahlale ngentando mebona ukuthi ngempela lesisona engisenzile sinzima hayi angasi kodwa khona kuseyoswa ngumfundisi ukuthi uyahamba noma uyahlala ngoba mina ngimvimbi akufanele ngihlale nomuntu ngenkani la endlini ngoba kodwa engazi khona umuntu ozombekezelena lesisona khona uthi mina ngizohlala anginandaba khona amatozana laba bantu anginandaba nandaqonywa mina mangithola umshado nje ukuthi iyaqonywa ngidabaya uvela usintozana ihambela nje ude unentozana iyaphila ukuthi umbonge mfana lokuzo eJoda unomfana yoba nentando ngoba kuwumdomo okuphindiwe uba nendoda cabanga ukuthi indoda ayiqona usuqala nje ukuyifaka vese kubeni wena umuntu wentambo ugcina uyihenga ngempela mawucabanga nje uvela ubuka umthethwa uthi umthetho ingelosi umthethwa uzoyihenga mina uzoyihenga wena uzofaka ofa wena vele uyitshele nje ngomthetho amadoda nje isifo sawo esikhulu ukuqona nasi isifo sawo kodwa sisigunyana kodwa nasi isifo sabantu besifazane ukukhuluma ngifuna abantu beshadane basana ukuthi shada isikhuluma ngizoshada wena ongena ngestep lapha nengube emhlophe wazi ukuthi ngizoshada isoka yaqonywa lento ngoba yashela mina uca into bashela wena nje uca washelelo bani iyodwa indoda ongakhululeka mangabe uyishada nayo futhi ungakhululeki kahle leyo owayibanjelwa wathi nansi mfana wami Ntomba usiza isiqomelelo usishadele ushade naye uyabona ke unendoda ke lapho ngenzeka kube yakho wedwa ngempela Buxolani ngiworried ngento eyodwa ngoba uyasifundisa kahle kahle uyasiprepare inkomo yebo imqondo yomuntu kufanele prepare umthetho uma iseqonyiwe ngihambi ngisangana ebhe yonke uvela uthi gide enhlizweni tho kwangifica nansi ke kodwa inkinga la ikhona weBhuxolani ngikhathazwa ukuthi abantu besilisa uma sebeqonyiweke ababebesabona ubungozi bokuqonywa kwabo ngoba one baqonywe lamantombazana agijimayo njengoba eyoqonywa nje isifo ake ngisibeke eceleni ngoba vele shuthi vele uyolanda sona okuthi mina ngizofa ngishiya ingane zami isono sami kwabo ukuganwa yena aphinde lapho esenginikeza isifo kanjalo aphinde alethe izingane la alindele ukuthi futhi fanele zithandwe yimi futhi uyabona okunye uletha ukuxokozela la ekhaya ngoba njoba kungena kuthula nje ngisacheck ifone imagine sengitholile ukuthi uqonyiwe ukuthi umsindo uzobanga kana uba umuzo okuxokoza yilezo zinto nje mina ezingikhathazayo into yokuqala nje sisinokuthula ngiyathanda uba uyayibona nezinto eziyinkingi kodwa into esikhathaze kakhulu ukuthi amadoda ngoba uswa nje sithi sifuna ukuhlala ke sihlale nawo bedodiswe ke siphinde ngelilanga sihlale nabantu besifazane nabo angasi ukwenziwa beyalwe ngoba fanele umuntu omunye wenza izinto ngoba engayalwanga uyabona ukuyochitha mawuye emchithweni ungayalwanga ngomchitho ufika ukuchitha isinoma kanjani angithi izinto ezimbi sivele sithi asifuni ukukhuluma ngazo kanti zizoza zikhona uyabona kathi uthi ngiyakufuna ukukhuluma ngomchitho nje amfuni nje ukukhuluma ukuthi mawuhlezi nendoda yakho nje mase sixoxa kodwa soxoxa kahle ngelilanga kodwa mawuhlezi nendoda yakho uhlala kujatshula uthi we baba thiya mama uyabona ngelinye ilanga makwenzeka uhlaselwa isitha ehlasela amadoda makwenzeka please ngiyacela baba usebenzise icondom
ngiyacela ukuxoxa nje leyo nto le ukuvume eqala engqondweni yakho indoda yami ngenzeka iqondo na futhi ngenze kodwa ubusuxoxa ukuthi ngicela ukwenze kanjani ayi ngoba ilento ke mhlawumbe sithi ngelila amahleni namadoda sisuke siyoxoxa lezo zinto uthi indoda cha kulungile ayungakwenza khona uma ukwenza kodwa ukwenze ngalendlela awuvikele umndeni wakho awenze ngalendlela uma wazi ukuthi nomfazi oyithatha ofuna ukwazi yonke into nefoni yakho ufuna kube yakhe cha awenze kanje ifoni sikwazi nokutshela ukuthi efonini yenza njani sikufundisa cha uyiba indoda manje efonini nokwenza nje ubona uphethwe lapha ekhaya kulowa mso okuwona kodwa mawuphetheke hayi no nazi izinto okufanele ungazenzi uyindoda akungenzeki lokho akungenzeki lokho akungenzeki lokho indoda ibona uthatha indoda inhle nje yashumayela nasesontweni inhle kodwa uthatha kuzo lezi zinto futhi ezixaka amadoda kodwa futhi ikhalayo alinawo lomsindo kweminye imise khona Buxolani ngivumele seyitolo ngifuna siyiqedele. Bolani KZN TV sihlena Buxolani Mpungose seyitolo siyabuya. Asibene sikwamukela Bolani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu. Siyazi ukuthi amadoda agcwele zonke izinkalo. Buxolani futhi wena usuhlangane nawo. Nayikhuluma lezi zinto lezi because namhlanje sifuna ukuqinisa ngapha emadodeni ukuthi ngeke siyabona umqala wona uyazama kodwa ke sithinta ikhanda ayi kakhulu bakwethu mama bayasama bangisho nje nemsindo yabo eminye sithe sesilalela ngoba kuthiwa indlebe kaNkuluNkulu ayifinyeziwe ukulalela asembuthi hayi ngoba ngiyindoda phela kumele uNkulunkulu emhlabeni futhi ke phela ngumfanekiso wakhe ngiye ngingafinyeza ukulalela ngiyalalela ngilalela tho into ehlupha omama ngoba sesibakhuze kangaka ngemsindo yabo eminye imsindo idalwe yithini akuyimsindo esuke emoyeni cha sizocela nje kakhulu wazi lapha yana nje siyacela endaweni yase Mpumalanga ukuthi hayi khona ubaba lapha na kuthiwa umtshali lapha na nje sixhumana naye kakhulu sesike safika na kuyena sayobonana ngalo lolu daba ucaba umtshali angonakala eMpumalanga phela ukhona ekhona amadoda eMpumalanga ubuka izinto usithinte exhunywane alungiswe amadoda lapho mantshinga yebo mase sifikile ngeke sibayeke nabesifazane nezingane futhi ngeke siyeke no baba umbatha nje obusho lapha eTande nabo bakhona futhi kakhulu nabo angonakali bekhona sithi nje umuntu angonakali ekhona wathinta ubaba umbatha ubaba umbatha sithe masibiza ama couples eRichards Bay omunye wabantu abadala abakhulile ababekhona ukuthi ba serious ngemshado yabo weza futhi walalela wabonga futhi izinto ezikhulunywe lapha ikhulunywa izingane sikhuluma sinamahloni ngoba khona umuntu omdala kodwa nje sithi akungonakali bekhona abantu khona umfethu lapha na uXolani wakwaMpungose futhi iwele lami lapha neStenga siyakhuza nje ukuthi kungonakali umuntu ekhona endaweni amadoda akawahlanganise endaweni ekhulume nawo kanjalo obabukhuzwayo lapha khona lapha eStenga futhi nabo akungonakali obaba nomama nje lapha abangakhona akungonakali abahlanganiswa amadoda sibizwe sino sizothula siyofika lapho mase ngifike naye ngiyomyekisa masingena lapho kuba umama ngithi usuyindoda ke lalela ngendlebe yendoda mangabe sizokhuluma namadoda kanjalo nje lapho esikhawini ke baningi abantu kakhulu obaba umkhize abafowethu oXolani Mhlongo obani baningi abafowethu esinabo lapha kakhulu abayisupportayo futhi lento yokwakhiwa kwemisi lapha lama show esiwenzayo kakhulu sithi ke ayingafi imisi sikhona ngoba ikhona izinto esizenzayo emphakathini eziphilisa umphakathi engamabhizinisi lezo zinto basizenza engamabhizinisi asiphinde sibheke umphakathi lowo esinakekelayo ngaleyo ndlela ukuthi mase sibuya ngapha kwakhiweni kwemisi ikhona isaphila yini ngoba ngelinye ilanga siyothola singasenayo imphakathi webuxolani mina ngeke ngafika wenza event ubiza amadoda wathi madoda sakhisane
asithengisane icathulo zeingane zesikole ilento esifuna ukuyenza kulo July phela ingane zethu lezi eyinazi icathulo ezizalwe yithini ezinye sayizala siganiwe zasala ingenwa baba ngenxa ukuthi sesivikela imishado yethu kodwa sesizalile ngoJuly phela ngithi sibuyela kuyo leyo nto nje siqala manje ngithi ngoJuly nje siyabuyela nje mayiqala nje ulokhu uJune sobe sixoxa lelo limi ukuthi ngoJuly asiphinde sikhombise ukuba amadoda ngoba kubhlungu mawubona ingane ibheke esikolweni inesicathulo esifulekile usuyazi ukuthi ubaba lapha wagcina ngokuzala wabaleka hayi omunye obebaleka ngoba ebaleka lokhu kubaleka okubi kwakukubaleka okubi khona enganeni inkinga uzama ukuvikela umuzi ngapho ukaniwe kanti nohlobo lomuntu ngoba masiganiwe bakwethu nani esiganene nani ningasenzi size sicabanga ukubulala abantu ngenxa ukuthi sifuna ukusave imishado yethu ngani ngoba nina nitshelwa izinto uma umuntu ezohlambuluka kini kuyaziwa ukuthi ngakutshela into uma ngayo unyaka wonke mangikhwehlela nje ngisuke ngifuna uqala ekuqaleni ngani leyo nto ke manje qale namangazi lapha na eqaleni ukuthi kwenzakalani ngangekho engqondweni zami asungibisele eqaleni angizazi le nto uthi ufuna phela umuntu umona akekho umuntu okuplanayo ukuthi ngoba ngiphuma nje ngisala lapha eBank sayoqoqa into ekwehlelayo isehlo le nto leya nebhodwalk kuhanjwa kwehlelwe isehlo ade ngixoxele ubaba umthethwa ukuthi makuxolelwana kwenziwa kanjani uthi kuthiwa asingabe sisabuyele emuva asisezokhuluma okuningi asihlaba ngoba mawulokhu ukopolothi kule ngane yafela kanjani bese obuhlungu kakhulu nje ngixoxela ngiyaxolisa inkinga isekutheni nina amadoda mase nixolisa nisuke senithi sikhumelana umlotha asingabe sisabuyele emuva mina engilimele ngifuna uyoqala la kwaqala khona uze naye usuzofika la ungayaleli leyo nto yabona indoda obisuka sithi nje sikhumelana umlotha singasahleli hayi ukuthi phela indoda inkinga yayiprotect iyafikela uyabona imangaqalela la kwaqala khona so singakafiki lapha ovela usuwazi khona ngiqalela nje la singenzeka kufika ugula idepression lapha yana hayi ukuthi usukhala ngoba uzokhala mangiqalela eqaleni kungamuka ukukhala mangisanayo kahle kodwa sothi sifika lapha uyomngase umuntu okunikwe iduku lokuthi usule inyembezi usungumuntu okufanele ubonane nodokotela idepression eyodwa ngoba indoda iqalela eqaleni yeke ungafikanga eqaleni asiyibambela sivele silungise sikhumelana umlotha la ngoba ngempela mangabuyela eqalweni indoda iyafikela indoda iyayazi into ezokhalisa umkayo iyamazi ukuthi ukhaliswa yini but ngizophola kanjani ngingasazi isizathu esenza ukuthi uphume la ekhaya esinye sayisathu sibuhlungu kuwe sibuhlungu uma ungatshelwa sona ukuthi yini kahle ngawe eyenza ukuthi umuntu aza lapho usunesilonda ongeke sisaphola singalingani nalesi lokhu ngelanga ngisazobuya ukwenza ihlayo uthi hey ngoba umuntu uhleli nabantu bake baqonywa baze bazala ingane ngoba ihlayo kodwa mengakutshela wazi wasala leyo ngane yini owayizwile kuwena ishoda ngeke uphinde ukuxolele lokho ngoba uyohlezi uhamba ngisho edolobheni bahleka abantu kuhlekwe lapho kuhlekwa khona usukhumbuza ukuthi noma ngihleka kangaka nginento eshodayo akufanele ke indoda itshela umkayo ukuthi uyashoda umeshoda kube kwasikwa nje indoda kodwa ukwazi ukumtshela umuntu wakho wesifazana ukuthi ushoda phi ngoba leyo nto inxeba langune ufanele ukuthi umncwabile mase umtshelile ukuthi kuphi lapha ngekho right khona asivalele saphoxolana ngiyabonga kakhulu sisinokuthula mbonge nakubabukeli be1 KZN TV emakhaya ngamakhaya mbonge ngothando abasinika lona hayi ngakhohlwa iCrew ye1 KZN TV ayabe mabe shutha kulolu hlelo uyobothi bebeyimisele ngayo yonke indlela ngoba mawusuphuma usiyibuka ku-TV uyabona akusimi lo kahle ngimi lo ubona abantu abasithandayo abakude kakhulu ubona bathanda lo muntu lona abambone ku-TV masufika kubona ukuthi mina lo hayi wena mani khona
bese bethi abanye uyiswa yini wabona ugcine kodwa nje siyabonga kakhulu bafowethu uthande nisinika lona ngoba ngaphandle kwabantu yes ngaba siphili sisinokuthula uthanda abantu abasinika lona ilona osenza namanje ube sisaphila lento esiyenza lapha nje suke sikhuluma nje masikhuluma ngoba ngisho ukuthi konke ngokukhuluma lapha ingxenye ungacabanga ukuthi konke engayikhuluma wrong lapha nenzima kakhulu mina mase ngihlezi nawe ke sesixoxa nawe ingekho TV lapha engikhuluma nawe khona into ngiqala eqaleni ke lapho ke ngitshela hayi wena konakala la mangowesifazane ngihlezi naye omunye ezongireport ushiwa indoda angithandi mina isitori sokuthi ushiwa indoda ngifuna uqala ungixoxele ngawo ukuthi wena iqale kahle eqaleni ngilapha yimi ke ngifuna lenza seqaleni masuyiqala eqaleni mina ngiyakwazi ukuthi ayikho indoda engahlala nawo nje ngoba suke sisodwa ukhala uzudeni ukuthi ayikho mfethu ngeke sisi ngeke nami nje kwamina nje ngisengihlezi nawe ngoba ngisengomsebenzi akuhlaleki nawe nje mawuxoxa lolu daba ukuthi wenza nje wena kodwa ufuna ukubekezelelwa ufuna indoda ikuthande ngitheke nginamadoda futhi ngifike kimi hayi ngifuna uzongikhulumisana lo nkosikazi amagcina singafikanga nakulo nkosikazi ngoba ngifuna ukwazi baba kahle kahle uqale kahle hayi kwenze ukuthi ngithi wenze njani angenza kanjani hawu akekho unkosikazi noma bekuthiwa ngaze ngibe unkosikazi kodwa akekho umuntu onale inhliziyo ocabanga ukuthi engabekezelela lo doti unodoti baba cela ukuthi uyeke lento amadoda obasisho ukuthi omkhulu bengasiphoxi ngoba sifuna ukukhuluma nabantu esikwazi ukukhuluma nabo abangangathi nabancane kuthini kuyakwazi ukukhuluma umthetho ayenziwa lento hawu wena wathi mangabe uhlaselwa imiswa yokuqonywa wasubonta uqonywa ngalendlela le wasudelela phela wena uyadelela wena ubonta thina sikwazi uqonywa thina ngifika nawe nje manje usukwenza ngalendlela yini ungabuzanga kuthini ukuthi ngoba lokusaganwa nje aze siqonywe yini bese sikutshela sake kodwa senza kanje futhi asikakabanjwa kodwa sasolwa kodwa sibanjwanga wena usubanje ufika nje uyabanjwa yonke leyo nto nonsense baba osemadodeni manje masukuyenza lento manje ufuna siyothini kumkakho siyothi awuqonywanga kodwa esho ukuthi uqonyiwe futhi ekubambile kanje sikwazi ukuyikhuluma lento thina sifuna indoda esolwa indlela abhampa ngayo ungathi uqonyiwe nendlela ageza ngayo kulezi insuku senokugeza kathathu ungathi uqonyiwe sifuna usolwe bese sithi hayi ayikho lento sikufikele sithi ayikho lento indoda nje makuyisikhathi esithili igeze kangaka kwezinye ikhathi ibuyiyeke ayikho sikwazi ukumela mwenza izinto ngomphapho shini umbulo zocinga uPhuxulani ngisatholakala ke kule number ethi 079 4811 960 asiphinde 079 4811 960 iWhatsApp WhatsApp ushiya imiyalezo ningakhubeki bavele beshiya imiyalezo ubonke sebengathi bekhubekile omunye ebuza ukuthi kodwa uyakhuluma ke egcineni ngoba babona kuyenzeka manguvula WhatsApp nginakho ukuthanda ukufunda uthothi ngithanda ukufunda kodwa indawo ebize nginayo ayingivumela ukuthi ngiphendule uthothi make ngadlula kanti sengifundile sidlule ngempela kanti nje bengakhathali bekhulume nami ngizogcina ngiphendulile okunye sengiwuso kungama comment nje ancomayo amanye cha imbono okunye uthothi bafuna impendulo uthothi isikhatha asikho kodwa mangisithole kahle engiphendula wonke umuntu asibonge Phuxulani uNkulunkulu anibusisa nababukele emakhaya thank you asibonge uNkulunkulu Khizana TV sibonga kakhulu kumama uMpungose ekhaya uMakaziyanda asibonga ukuthi asiphathele kahle ubaba uMpungose ngoba lokho kwenza ukuthi umqondo wakhe ufike usopa kahle usound kahle ekwasi sifundise izinto ezakhayo nezakha imindeni yethu sesiqedile kwa namhlanje asibonane ngokuzayo siyanthanda